Hello, good morning everyone. ꯉꯁꯤꯒꯤ Hindu newspaper analysis ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯇꯧꯖꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯔꯒꯦꯀꯣ. ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯟꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯟꯗꯦꯅꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯊꯨꯖꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦꯀꯣ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ. ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ 179 people killed ko as South Korea jet hit wall after crash landing haibako. Se hantak thagi oinadi ani shubo oidoiniko. Hantak thagi oinadi Azerbaijan gi aeroplane ama Russia dagi pairaga ama kaigina mi kunthrai pan sigibido. Sigi hantak thagi sida ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃ 64 ꯃꯤ 64 60 ꯃꯤ 74 ꯀꯣ 74 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔꯁꯤꯅ aeroplane kaibagi oidiniko. Ado landing da soibani moise asembagidi kanoda South Korea gi Muan airport ta pairakpani kanodagi Thailand dagi ko. Aduga landing da soibadi wall da sujallagani mi 181 people tongbai manunda flight attendant ani khatani ko hingorise. Aduga adi bird strike male hai ko haidi uchek na magi engine da thomjallaga engine do yadrakanda tawbuduni hai emergency landing tawraga tawrakpa oidoiniko. Next paw ama miyekse sport ki paw oireko. Koneru Hampi ana wall rapid chess kano championship lawgibaniko. Ado handak tha chidanda koigi world champion se Digu Case ko or world championship ta Singapore pantokda aduduna lawgibadusu hadi paragadi koi India gi oinadi handaki ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯕꯣꯠ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯕꯨꯗꯥꯄꯦꯁ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ. ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦꯀꯣ. ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ ꯗꯦꯟꯖꯔꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯈꯕꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ Azerbaijan plane kaiba khotpa adu tawrakpaduna maram oirakanda Russia ga Azerbaijan ko adagi Russia ga loinariba country miyam Ukraine ga zik war tawnabasida country miyam da sandorakpagi wari ni ko sise. Habidi Russia gi Ukraine war se country multi country oirakpa aduduna kadawge harakanda crash ki hadi aeroplane kaigibadi hujiktasu haijagre ko Azerbaijan gi plane ama mi 38 shiraga kaibado kano Kazakhstan da kaibado kari marangi kairino haragadi ngarangdasu aina haibado GPS spoofing tawbani haigibado aina spoofing tawbadagi GPS thadok thajin tawbado seran turan thadok thajin tawraga magi location do chamamnahalaga pura atopa magi paigadaba part lambi do paihandabida atopa part amanda sumaya koi pai pahalakanda emergency landing chu yahandaba ko kari marangi haragadi security or strategy reason dagi koi pai pahalakanda last bat strike tawbadagi khotpadagi kaibani haijanbado ko aduduni ko se haijanbadi male ko suspect ne adi black box ko kharbadi dum phangrabani sigi aeroplane kaibasigi ko but ado wars na maram oraga kaini haibagi mongdani ko editorial sina hairamisa hadi article sina hairamisa habidi Russia na su pakom pirakibido hadi Azerbaijan gi plane kaibado koi apology tawjari Azerbaijan gi kano miyam da president na kano tawjari ko ado apology tawjai hairaga su hadi damage to moigi country Azerbaijan hoi moini country na haise nangido adumaina apology tawjaraga su nang risk longningdabagini nang adumaina tawi kholi habado GPS tracking spoofing tawbadagi tawrini kholini habado hainingdabagini na
ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯖꯔꯕꯩꯖꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯁꯀꯥꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕ ꯋꯥꯔꯐꯤꯌꯔ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯀꯣ second editorialda another runway confusion incident incidents on the loop but it escaped for regulator airlines haibako sida hainingise kaino hairakanda incident on the loop haibadi hanjana thoga leiraba incident haibiko aduga escape for regulator and airlines sise aeroplane gi incident aeroplane gi kanogi sigi runaway confusion haisiko aeroplane da thokpa aeroplane gi maramgi news kya tuna yam oiriko sise aeroplane gi akogi india da incident amakak mamangda thokiko haidi goa da aeroplane ama magi runway dagi thongram khangdabida dum haidi aeroplane na airport ki authority na soira natraga pilot na soira di khangdabida mathomram khangdabida runway da chalubagi mado paihangidaba ama leire aduduna madugi confusion runaway confusion thokpadana maram orakanda haidi madugumba incident adum lupta haidi hanjan adum thok leire sinebako aduduna adugumba incident gi sise haidi kano thohandana matungda adugumba incident duna maram orakanda mayam se awaba pibu set pihandana bagi namakta thabak tawse haibagi article niko adudaida sidaista regulator leidana ko airport authority of india kari kara leiri mayam sing adagi airline gi haidi miyoi sing da su sidaista pukning hena changhaningwagi mawngdani ko articles ni iramisa kari yawge da manung gi yensi goa gi incident du sida leire ko goa gi incident du hairse goa gi mopa airport ta correct safety issue adi lack of effective correct action lawdabida hekta runway do chatlubagi namakta koigi aeroplane paihangidabagi incident du ne adudagi haidi accountability watleba adugumba incident du thokandada akoina soibani haisi semtokge kholage ka haiba natteba haidi DGCA haibadi kino harakanda director general of civil aviation haibniko sigi party sina su response to phajadaba haitare pilot na tohanbani aduna tawbani hai moigi accountability haidi moi su responsible khara oi khole ka haijadabado adagi implement tawbada haidi akoigi airport ge airlines ingi moigi organization ama leibako ICAO gi moi standard am thado ICAO haibadi international civil aviation organization haibniko magi standard ama thadokpase akoi india se implement tawbada watle haibadi inbadre ko aduduna maram orakanda failure raknaba sumaina siguma incident mamam tholonabagi machaksu oiko adagi atopa thaina mamangeda thokiba incident mamdagi lokhalaga koi recommendation mamam su tawe adu punamak to loinamak amta chatnadeba haidi aduduna negligence ki haidi room achawa ama leibra na chingnare ko adagi safety caution atopa su mamam leiri habidi siki runaway ki khatangi dana tabuko pilot ki training watpa adagi crew members in the hand thabak hena suhan bagumba or na traharaga su idai haise one time performance ko maintain tawba ngamdaba ko haidi one time performance ne ekta thabak hena suragadi pilot adagi crew members in the su hena kano tawrakani dana haidi waragadi thabak fasan taw ngamoidana ko adagi crew se management tawba ngamdaba flight thingdahanba crew fajadaba adugumba mayam gi problem mayam su leba maduna madu mayam do kon ngai haitaraga di blame se pilot khatang na tabi ko madu mayam do blame se pilot khatang na tabi airline authority lei mayam ko DGCA airport authority of india na su responsibility se lohanningi adagi safety concern da id safety wat padagi mi so open anai yawli kholi mayam sing even chance le kano tawraga di khudong thiraga di misin asi anabu yaroktini ko adugumbado thoandanabu namakta safety standards se hana adi priority ji safety do ina pihaninge ko aduduga court na su adagi karikara na su judicial intervention su
ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯌꯔꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯨꯕ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ representative democracy ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ representative ꯈꯜꯂꯒ representative-ꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯣ represent ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯉꯥꯛꯄꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ representative democracy ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯇ constitutional amendment act ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯗꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯏꯃꯜꯇꯦꯅꯤꯌꯁꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ propose ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ constitutional amendment bill ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ constitutional amendment bill ꯁꯦ 129 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯦꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 5 years ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯔꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯇꯥꯔꯝ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ 5 yearsꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡꯉꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 2019ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ simultaneous electionꯁꯦ 2034ꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯀꯣ 2019ꯗ +5 years ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ 2034 ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ simultaneous election ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤꯀꯣ representative democracy ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ representative ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ democracy ꯍꯥꯏꯗꯤ government ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ representative democracy ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ USA ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ even ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ representative democracy ꯁꯦ delusional ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯟꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ another form of government ꯊꯤꯔꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯕꯤꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯁꯤꯔꯥ ꯈꯣꯠꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ 10 days ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯪꯅꯕꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯊꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ explanatory material ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ information ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ informationꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯪꯂꯨꯗ ꯂꯨꯍꯟꯕꯗꯣ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯪꯂꯨꯗ ꯂꯨꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ perfectory question ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯁꯨ yes no ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ suggestive question ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ 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 ꯃꯃꯨꯟ ꯐꯥꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ overview ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯋꯥꯟ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1967ꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯁ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
पैसा याम चंगदेबा पैसा से अकोई 2019 दा अकोई लोक सभा इलेक्शन तौगिबदो 60 crore 60,000 crore हेन चंगेबा अदगी अमुक 2024 दा को से 1.35 इनकल इनी को 60,000 खंग चंगम 1.35 lakh crore हेन चंगेबा अदो सिसी लोक सभा इलेक्शन खतंगिनी को लोक सभा इलेक्शन तौबसिदा सी हेन चंगबनी अदो यंगो कोई यूएसए गुम्बा इलेक्शन अम खतंग तौबो कांगू जिंगुददी 1.2 lakhs मयादनेबा अदुना कोई इंडिया ने चंगलिसे पैसा ससुक चाम यामग्रेबा हाइदि इलेक्शन जिदा चंगलिसे अदो कैनोगी थाद्रिबनिको सिसे हाइदि कोई स्टेट असेंबली इलेक्शन की थाद्रिबनेबा अदगी अदुदना हाइदि पैसा से सुकमितिक चंगमनिना अखोइना हाइदि येंगनरुबा मतमदा हाइदि इलेक्शन से मयाम तौ तारगदी मयाम चंगदुनिको पैसा से अदुना सिंगल अम कक तौबसना कॉस्ट इफेक्टिव ओइनी सिनेबो हाइसे अदुदगे मुक्सु एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अबदि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अबदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन दा अदि थबा अदि इलेक्शन से तौरप मतमसिदा इलेक्शन से तौब खुदिंगी कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैम अमा थेंगिदना को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से तौरग तारगदी कोई पॉलिसी प्रोग्राम मैम अमा टॉक तुइनिदना and adugumba policy program memang topa and also thabak tawba yadaba administration the one the election taw taraga di mi osa oigira ma oigira election duty taidana ko adugumba su administration da su yam suan bado aduduna adugumba do election jam to intaw da taraga di adugumba thola aroidana ko aduduna administration da su efficient oirak tuine ko continuity of the policy abdi akoi policy program model ko lo conduct tawrok matamda government amagi policy program se lepeba aduduna madugumadu leptanabagi su akoi policy se policy program se adum chatharaga leinabagi sini ko adagi mu vote se lok sabha dine thadaninba state assembly election dana thadaninda adumai tawdo taw taragadi voter se am thola roidana voter me am tholak taragadi voter turn out se name ba dum election kudingi aduduna election sa amutang da state assembly election su adagi lok sabha election su pulapuna amutang da taw taragadi nga saigi voter turnout su hinkat kani habani ko aduna positive oiba factor seizing jini ko ado negative oiba factor khara mu yengse constitutional amendment ni ko adi basic structure da hongdeni and the Constitutional Amendment Act where the basic structure of the Constitution is wrong and the madugi negative effect mamam like the challenge reasoning parties in say the election am khadang tawramina and the vote khoma matam da so ma'am the election adudugi pulap state kisu adagi kanogi su central kisu loina pulap kun khoma ani dana aduna party achauba the reasoning party ko macha nataba party achauba jing kangu jing sidi khoma matamda pulap puna khongramnina yam pharani da aduna regional parties study khara surakani ba adi regional parties study handarakani regional parties jing se adum mood ki bobu yai ko adagi varying terms habidi koi negative impact term se khara mani hudi haudore dana ko term se khara mani 2 years khatang oiba 3 years khatang ga oiba yauduri ba state elections haini moina se dai hari se kano da bill se hari se kaino ara kada 5 years sugre 5 years sugramnina di kano gumba na 5 years suga di election amuk tawro sa harak toine ba do mi khara madi ngarang na da khan gi bus yaudine ba chahi ama plus chahi manga aisa ba ni chahi manga su da bi da chahi ani da lushan gi ba government su yaudine chahi da lushan gi ba government su yaudine ba di fix ai magi lamchen chala ko matam da su aina सावाइदे चेलक ओइगेरा सावाइदे चेलक ओइगेरा सावाइदे चेलक ओइगेरा सावाइदे चेलक ओइगेरा चाहि मंगा जे लोइबगा लोशन गी दुइनिना 2 years नत्रगा 3 years लोशन गी बा मैम सु यावरनि बुको अदि accountability हंदबा आइ तारगदि अदि कोई इलेक्शन से तौर मतुंग कनो से इलेक्शन सिगी मागी अखोगी वोट खंदुइनि दनको कनो अदुदना मरम हरकंदा अखोना accountability moi responsible oira responsibility se khara handara ne adi election se hanjana multiple times taw taragadi ai election mathang ama leiri
ko mathang election sida is the performance fazana na ba I thabak yam toroke habisi khallaro electors na thabak yam torok ta tar haidi sahi manga le tawdoi ni aina haidi elector duna thabak ta tawda haidi accountable haidi responsible oira aroi magi power da fazana use toro aroi praja mayamna piba power da fazana use toro adugi wari ni ko reduce accountability haidi elections yam toin tawda taragadi election yam toin taw taragadi akhoi representative mayam akhoi vote lepkiba kagiba mayam jingse election yam toin taw taragadi moida reminder ama adum tawidana noi thabak tawgadani na mathang fazana thabak tawdala noi vote on ni ku ka habigi adugumba reminder do lairaroi ba vote yam toin tawraka taragadi ko aduga course correction habidi kaino ara kana semdok na bagi rules yam leitre vote kana lore ai adi vote toin taw taragadi moi semdok sana bagi room b dana ko nang la la di mathang da semto mathang election se kana ba ka aibudo adugumba du so handara ne and also federalism state government di pura function se the central government na gi lok sabha election se na hena sawi na elections the state government gi state assembly election di pick to ni na aduna mana force do tawgrani ma achowa election se na hena lumna longna gi bido adudo oirani aduna akoigi kay haini hara kanda bill sigi negative ba posak mayam ama lay ko id aduduna effective oiba hai taragadi masigi one nation one election sigi effectiveness hai taragadi yamna di leite ko id kana da ba pot na hena yambado kana ba pot gi aduduna kashu paisa sang de khote hai sabani kashu yam kano abar result di puthokte bill zida yaw is kai kai na kana covid committee ai na mamang da sai jagre kogi hanagi ex president ramna ko kano covid ko adudugi committee ni ko aduna sema committee ni mana sema da appointment date ai ma yaw ko ai mamang sa explain to gre appointment date ai se kai no hara kanda se appointed date ai se fixed or ba thama ba date oi ni ko sigi date 1 January sida 2025 hours the election taw taragadi mathang samana na 2030 gi 1 January da atai election id sige marakta kano kano do government no kai da ba kaim id madudai da depend taw de id sahi manga layer kanda 1 January sida adum taw gadoi ni appointed date oi doi ni haina fixed tawraga thamdoi ni covid committee ni ko aduga election commission ni power sumana pire me barana sigi covid committee sina kai doge hara kanda election commission ki power se election postponement kai di election postpone to bada adu so state ta ko state ki election postpone to bada khatang power se pire and also 2030 ki lok sabha election tawdore hai taragadi adu dai de athing ma piba ngamdi just man state election do adu postpone to do to da to ka habedi ngamba ko conclusion da kaino hara kanda result se id sigi election kano sigi one kuigi one nation one election se kashu yam ka na kana ba pot odi oroi habisini ko conclusion da taris second thing among yek ko takes and context in a local is an takes and context career challenge of holding judges accountable. See say just sing the tabak torpa matamda kogi aswai tabak tor ID discriminatory or just to marale crime the channel taragadi moise madugi crime to budo aduduna accountable kamayo hengani crime torobudu moi lale marale serak kamayin pigani adudugi wari ni ko aduda yeng si ko takes and context sida mamang incident ma thokre ID Jais Sekhar Kumar Yadav aina ko Allahabad High Court ta Muslim community ki mayok ta phazadaba wa ta ngang giba ko addaida review committee review mechanism se sonman magi ma du sera pigidre ko review committee sing sonman magi abadi India ki review mechanism se kamain to gedi yeng si ko review committee se kamain to gahara kanda just inquiry act 1960 aina namale adugi matung ina akoigi karigumba madugi
manungda misbehavior or incapacity habedi thabak tawa matamda fazadaba lamchat thajat chalaba natraga thabak to fazana adi capacity leina or thabak to marik chumna toraktraba adoi taragadi madugi just to review committee ta thadadoini ko aduduna aduduga impeachment tawa habedi ma hamdagi pura lok thokpaduni ko adudo impeachment tawsina kanana tawge hara kanda committee ama semgani 3-member committee ko like trial court ki type ko maduduna parliament koigi motion ama pass oduni parliament na pass or matungda president da thadaraga ko kano hujiki hariba just maraleriba just to thadok toini haidi indian polity da so koina khangre na haidi just ama kamaina lo thoke se impeachment kamain tawge ase adu aper hai jara ke ko impeachment se kamain tawgi just ama impeachment tawge ai taragadi impeachment je article number 124 for the adugi makada lay ko adugi makada lay and impeachment tawgi magi rules and regulations se kanana kano tawgi haina hai kanda husiki just inquiry act sikto high grade ko just inquiry act 1963 do just inquiry act 1968 ki makada tawduini ko and also mase koigi haidi impeachment tawge hai taragadi minimum koi lok sabha do aragana minimum se 100 member natraga ko rajya sabha do aragana minimum 50 members na magi motion se pass torakadabani ko adi pukhalakadabani initiate torakadabani and also committee do ngasai gi husiki 3-member committee se kana kana na sage harakanda 3-member committee se supreme court ki just ama yarani and adagi high court ki chief justice ama yarani ko chief justice of the high court ko aduga amana adi ngasagi koigi president natraga speaker natraga chairman hai tare ko speaker natraga chairman na khanba yamna responsible oiba just amaga ko moi ahumna sadoini ko adi moi ahumna sarba matungda impeachment ki motion se moina parliament ta pass on parliament ta pass obse simple majority na ko super majority ni habedi 2/3 ko 2/3 tagadabane habedi ko present and voting have ko present ju tawba voting ju tawba gi marakta 2/3 na yagadabne aduna impeachment tawbase yamna haidi waba podama oi ko india gi oinadi aduna impeachment ji karam da tawgre su tawbu kano impeachment habise su tawbu tawdri ko like tawge tawbudi khara yawgre like sigi justice b ramaswamy ka harise ko haidi office ta impeachment motion haidi lok sabha da thangkalaba matungda magi matamda ngi ko haidi code of conduct just ki code of conduct ka linkhat krise justice sumitra sen ka harise ko masi su rajya sabha da remove tawnaba aina ukhale pass pok tawre but lok sabha da pass taw ngamgidre ko habidi ma resign togiba and incident se kamai toge karanda rajya sabha da pass tawraga su lok sabha da pass tawdaba yadeba and pass tawdinga da masi karigomba masana resign tawjagraba adoi taragadi masigi haiba process se sathararoi haidi mado just to karimta haidi marale khole ka kem inquiry kem tawba yadre ko adagi justice pd dinakaran haise ko 3-member panel amana convene tawre but investigation do serious charge oidena mado charge to lokthokre ko aduna immunity se kamai tawge harakanda resignation taw taragadi immunity se haidi immune ra oibugumane habdi manale ga sumarale tabagumane ko immunity se kaino haidi mado case to satharing aidada maji resign thokra taragadi magi case makha dana thigalaroi ko adu dugini ko resignation adu yam phatte ko immunity level se tamara ado adugi argument hai tare ko hadi adumaina koi complete tawdaba proceeding ama hadi just ama mara lai na ponge adudugi matungi na 3-member committee sem ko tana lok sabha da adumain tawbagi proceeding mayam ama sathaba mara laire aina lautoknabagi proceeding satharapo matamda maje kaiguma resign thokra continue tahondabado hadi mado proceeding do continue tahondaba masise
ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯐ ꯖꯦ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯐ ꯖꯦꯅꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯗꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯐ ꯖꯦ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯤꯅꯀꯔꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯇꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡꯗꯨ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ AI evolution ko AI gi ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯃꯔꯝꯗ AI 2023 ꯗꯒꯤ 2024 ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯎꯔꯦꯀꯣ AI ꯁꯤꯗꯀꯣ AI ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯈꯔ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ AI ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ Google AI ꯂꯩꯀꯣ Google AI Studio ꯀꯧꯏꯀꯣ Googleꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ Open AI ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ Google AI Studioꯗ Gemini ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ Google AI ꯒꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ Open AI ꯒꯤꯗꯤ Open AI ꯒꯤ ChatGPT 0.3 ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ O2 ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯔꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ Google AI ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ Open AI ꯗꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ Gemini ꯃꯉꯣꯟꯗ Cloud Service ꯀꯣ AI ꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯍꯧꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ and also Open AI ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ Open AI ꯒꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤ enhance ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ O3ꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ Open AI ꯒꯤ ꯁꯤꯗꯔꯛꯄꯩ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ cost effective ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯃꯟꯕꯀꯣ Claude 3.5 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ this is also Google AI ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ Claude AI ꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ automation ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ Mistral AI or open source model ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ open source model ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ open source model ꯑꯃꯁꯨꯡ Mistral AI ꯁꯤꯁꯨ open source model ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ Google AI ꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ AI ꯑꯃ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ Mistral AI ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ Mistral AI ꯁꯦ this is also one of the open source model da AI da kwai maming chakpa AI amaniko aduga Meta gi Llama haise Meta company gi Llama Meta haise akhoi kano WhatsApp kumba Facebook kumba tawrisini ko WhatsApp kumba Facebook kumba tawriba sigi su magi AI ma lei Llama haise ko magi AI maming ko adum maming jing khangmada adum kanani ko
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ open source ꯑꯃꯁꯨꯡ closed source ꯑꯅ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ AI ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ open source ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ code ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ AI ꯗꯨ ꯁꯥꯔꯛꯄꯒꯤ code ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ closed source ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ or ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ AI ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ 2024ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Apple ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯅꯀꯣ ꯁꯝꯁꯨꯡꯒꯤꯁꯨꯀꯣ ꯁꯝꯁꯨꯡꯒꯤꯁꯨ Apple ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯣꯟ ꯃꯁꯥꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ AI ꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯕꯠ AI ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯜꯂꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯔꯤꯚꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯔꯤꯚꯔꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯦꯚꯔꯠ ꯐ꯭ꯂꯗ ꯏꯐ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯍꯟꯒꯦ ꯐ꯭ꯂꯗꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯔꯤꯚꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯇꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯑꯞꯄꯔ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ 1.13 lakh crore ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯌꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯒꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯅ 11,000 ꯃꯦꯒꯥꯋꯥꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯐ꯭ꯂꯗꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯗ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯂꯗꯀꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯡꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯁꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯛꯑꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯔꯤꯚꯔꯁꯦ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯗꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯞ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯣꯡꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯗꯥꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥ ꯆꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤꯍꯟꯕ ꯈꯣꯠꯍꯟꯕ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯗꯥꯝꯗꯣ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯣ 60,000ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯨꯅ 10,000 ꯃꯨꯛ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯌꯥꯡ ꯔꯤꯚꯔꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯤ 60 ꯒꯤꯒꯥꯋꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ 3 times ꯗ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯗꯥꯝꯗꯣ ꯀꯔꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦꯕ 3 ꯖꯣꯔꯖ ꯗꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯟꯆꯦ ꯔꯤꯚꯔ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯗꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯗꯥꯝꯁꯦ 3 ꯖꯣꯔꯖ ꯗꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯌꯥꯟꯆꯦ ꯔꯤꯚꯔꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯌꯥꯟꯆꯦ ꯔꯤꯚꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯤꯚꯔꯅꯦꯕ ꯃꯦꯗꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ
sisu siki hariba Brahmaputra da saraktoise adu 60 megawatt 60 gigawatt ki oiduise ko aduduga akoigi kanona India na sadri taurisina sigi kano sini ko asembagi di Brahmaputra river se Sangpo river ko iko kano da China dagi sala isa China dagi la yaraga sideda husiki medong project to legre aduga la yaraga Siang river sidesa lakani si Siang river ni ko Brahmaputra ni sisina Siang river si tributary la ni aduga sidesa husiki dam koi India gi sanaba project saba gi dam do sideda oituni ko last last na tesina internet mobile shutdown gi ni ko sise koigi India da internet mobile shutdown si am tawe do India na sidesta claim tawrisa kaina kana 2024 sida di handari sini mamang di yam mi ko 2024 da di 60 internet shutdown khaktang tawgi ha ko 2024 sida di and lowest ni ha ko masisina adu kari marang ino lowest or is hana de dum tawra leba mafam de di hong de ko Manipur ga Jammu and Kashmir ga lamjin ta na sidesta mobile internet thing da but handari ha ni ko Manipur gi de handara ga su ꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯔꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯌꯥꯅꯥꯒꯤ farmer protest ki matangdasu internet shutdown tawgi Manipurdasu dum law and order situation se control tawnamba dum internet shutdown tawritana ko aduduni mar mention tawmise internet shutdown se id crisis se kari the criticism se kaina ka internet shutdown kari kana disin ineffective and unnecessary ko transparency id state government ki transparency ju wala le kari thabak tawino internet shutdown tawra kari thabak tawino ju sunga khangandabado ado government na mo haisina akoin tawise balance tawrini law and order situation handalini kolini phata kano and the situation to handle tawrini sin no centralized data or studies but adubu data di idea sigi internet se cam thingi internet na cam so ali degi internet sina thingba sina kari effective koi kholi ka habigi mongi data amato thon lakte ba ko government tawrise Itali manung kano man lot pam delay lack of data and studies a persistent issue is data ya wal CCG parliamentary da hoigara se thangat poko pado hoigara parliament question hour question thangat pado hoigara answer pir ko matam da answer se yam wat na pi ko aduni the internet thing was 2023 gi du yeng se ba internet jo ziki 16 ni 2024 da na 60 hoigi ba 2023 da di kya hoigi har kanda 116 ne wa aduga global gi oina prithvi pambagi internet thingagi competition ne India na fast tare ko id 41% di India da thingi wa adu 2023 da tawbise adu internet thingbagi maram sida koina kai haini law kari legi har kadi temporary suspension of telecom service rule ko 2017 se Indian Telegraph Act 1995 ki makhada leibadani ko asi se internet thing base Supreme Court ki judgment amdi tawgre habide article 19(1)(a ko 19(1)(a se freedom of speech tuni ko si se thing ye internet se freedom of speech ki makhada leibani si se thing bai se freedom of speech thing ni ko aduduna 19(2) habide thing ai taraga internet se thing ai taraga sovereignty da kai ga droba security da solaba natraga law and order da yam phatre taraga di thing adugi thing du yai atai hiram da di ya di sini ko adi adudo karai da hai ga kada article 19(2) da hai 19(1)(a sina hai sina freedom of speech da challe 19(2) sina jigi internet thing bagi se sigi maram hiram hai tare ko thing na bagi hiram jing ado direct tawrapase kaina kada akoigi internet se thingi ai taragadi koina internet ki notification tholakpa matamda akoigi matam limit thamdaba yade hadi 15 days natraga hadi indefinite oina ban tawba yade suspension tawba yade 15 days natraga 10 days lautokadabane aduga principle of proportionality habidi proportional to oigadabane aina thingi bedo
ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ or incident ama achoba kano ma thokpagi thingba taragana nong nini thingbe haibdi proportionality do matam duga thingiba chang duga managadaba neba akoi manipur di adusu tawde ko adi khangdi manipur di thingise thingba matam duna yam sangbai ningi ko koi extension order adi judicial review tawraga adi court ta masiji extension da tawba yabra yadaba ka haibse the judicial review to be I have got. I will the extent or say Yaning Dragadi go to Talaga market pay I have got. Yamma Rasani, I the internet thing say Yamma, internet cash over the current. I target the internet thing in a Mangali say Yamma Rasani economic laws the hierarchy fundamental rights should swallow internet thing target the internet thing the Manga thing Manga. The inequality to disaster management to kai pot am tan nang dre education da su le health da su le lo is le ko internet thing by si am project fundamental right su oiram ni ko internet thing si am mangal le ko man ki baat na sa prime minister Narendra Modi ki man ki baat tu gi matang da tang kai yaw gi ha ba hapet highlight tarong ko constitution day bang tok to ko 75 suba mai mapok no bil pangtok to ya du da chahi chupa ma celebration tawni hai ko du do website am chu hang tok re di constitution75.com mai ko adegi prime minister Narendra Modi na pan base wave ko world audio visual entertainment summit ko si se February 5 to 9 pangtok to ni ko India da si se tashing na kano gini entertainment program hoy doini ayurveda gi maram du sukra hai ayurveda se paragwe yaure ko south america de yaure tamil language se fizi de tamba hogre ka na hai malaria reduction se su adi 80% malaria reduction malaria case handara ko sibagi chang su बहुत na bai chang chu ko 80% en handare ya 2015 ding na 2023 bu yeng na tam koi success story khara ni ko and also Odisha gi success story khara bana palami like farmer producer organization ka kalahani Odisha da le ri ko farmer modern farming technique puthok gi ko mathang news yeng si prime minister gi internship scheme ko internship scheme se koi gi kano da koi gi thabak taba company da thabak taba intern kangu da pi bani handak budget ta la thoki ba potoni ko ado application ji am thazale hai 6.21 lakh in thazale hai ko the scheme je kai scheme na kan da 1 crore internship pi bani ko I think government company da thabak taba mi jing se internship pi bani ko internship abadi thabak to matang khra gi ta hon do do da tamba wai na ko focus on a practical experience practical hadi koi gi practical aja ai hojike hai duni tambagi style to duni tambaduna hena focus bigadabni si financial support che government na 5000 p ni ko 5000 je central government na 4500 p gani aduduga company dana 500 p gani ko aduduga lapuna monthly stipend je thangi oina lising mga pirakani ko aduga one time grant oina habidi amuktang piba paisa oina 6000 amadi incident dugi aidi starting da pirakani ba di thabak to wa horak ba why last news oina ko ISRO na science ki news ni ko ISRO na antak ngasi hai tare ko ngasi de 30 sida docking experiment ama tawduri docking abidi akoi gi in kano da satellite akoi gi kano India gi oina Indian space satellite akoi station hai tare ko akoi space station ama sabada akoi docking hai se satellite ama smaina akoi prithvi dagi kano ma mi puraga oraga su ama oraga su sana thanga oraga su space satellite mathakta le space satellite sida napchan baduni ko docking hai se ko adi satellite ma thagat prakanda kari yawge de yeng se ko ngasi thagat tu se PSLV C60 space dash sisini ko ngasi thagat tu se si se zikhar ba docking technology do check to the docking kamai to ya ge khot ke space station lunar mission sana bona matam lunar mission da su
पृथ्वीदगी सुमाइना तौरगा थाग्रगा सुमाइना लेरगांदा सिदैसना मी थाददोइनिको हाइदि मी थादरनी सिदैसना हाइदि मी थादरगा कनोदा रोवर थादरगा और मीदो मु काकला कांदा सिदमु सेटेलाइट दगी मु हपचलगा सिजमु उंगगांदा मु लाक्तोइनिको सिदैसना मु लागा पृथ्वीदा मु ताहानदोइनिको हाइदि अदुदो डॉकिंग याम चंगे हाइबदि अमु हपचन अमु लोकथोकपा अदुमाइन तौरगा डॉकिंग याम चंगे डॉकिंग चंगमनिना मरम अरकांदा ngसाइगी डॉकिंग गी कनोसे तौदबा यादे हाइदि एक्सपेरिमेंट से इसरो को अदो इसरो ना एम तौरिसे कइना हरकांदा 2024 सिददी अखोइगी फ्यूचर दा अखोइगी आर्टगी मार्स सपोइगरा तो जुपिटर करी करा चपगी मिशन मैम अमा प्लान तौरिदना को मुंदगा चपगी अदुगी मिशन मैम दुगी फ्यूचर प्लान दुनी को माना सिदैसदा एक्सपेरिमेंट तौदोइसे अदगी पृथ्वी दगी मी हाइदि स्पेस दा मी थागतपगी सु हाइदि अदुगी मिशन सु लेदना को तुम कोइना अदुदा C59 PSLV C59 C60 दि थागक्रेना C59 से थाबा हाइदि ममांग दा सक्सेसफुल ओइग्रबनी को and also Gaganyaan project हाइसे Gaganyaan हाइसे अतकेमनते मार्स की निको मार्स की मिशन दनि नते sorry मार्स हाइसे so Gaganyaan हाइदि पृथ्वी दगी कोइ इंडिया गी ओइना मी थागतपसे सिगी मिशन दो Gaganyaan मिशन निको अदुदैदसु कोगी human rated LBM3 हाइदि हाइस LBM3 से सिगी मिशन थागतप लोग्रबनिको मी यावदबिदा मिशन थागतप हौग्रबनिको अदु थागतनबगी हाइदि तंबो ओइनाको ट्रेनिंग ओइना अदुदुगा सिगी स्पेस डेक सिगी मागी फ्यूचर प्लान से कइनो हरकांदा मी थागतपदनिको स्पेस स्टेशन इंडिया गी ओइना BAS हाइसे इंडियन स्पेस स्टेशन सानबको Chandrayaan 4 मिशन सिना था लेबाक्ता थादा मी थादबगी अदगी और कनो तौबगी दुनिको अदुगी मतंगदा कनो ओइदोइनिको स्पेस डेक हाइसे OM4 हाइसिना multiple payload हाइदि point 4 से सिगी PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हाइबनिको फोर्थ स्टेज POEM 4 हाइसे को सिसे 24 payload का मतुंग इना थागतोरेनिको ngasi थागतोइसे को फोर्थ स्टेज की हाइदि फोर्थ स्टेज हाइसे कोगी स्टेज में अमल लेको सेकंड थर्ड फोर्थ हाइदि स्टेज तुगी मतुंग इना मागी पेलोड से चावबा यामबगी मतुंग यामबगी यामबा यामदबा डिपेंड तौइको 24 payloads payload हाइबदि ngasai satellite kari kara मैम दुनिको satellite मखन मखन मैम माना पुरगा चखनदोइनि था satellite मैम दो आदा थममदोइनि अदुदुनिको मथंग चैददि अखोइगी इंडिया से अखोइगी मी थागतपे आइको स्पेस सैटेलाइट मैम अमा स्पेस स्टेशन सानबगिदमक्ता मैम अमा थागतपसु याइको अदुगी फ्यूचर प्लान मैम अमा अचौबा मैम अमा 2025 तुदि उरनिको अदु मैम दुनि सिदैसदा लोरे ngasiगी न्यूज़पेपर एनालिसिस खितंगनि सांगे वाविबे मैम पुनमक पमना खुरुमजरी थैंक यू सो मच